strašilo, samo i sebi sam strašilo. Sve se nadam bit će bolje kad isečem stvari tvoje. Гуца, добре ни дојде во ексклузив. Нели емисијата која што се емитува на 1 ТВ, како си? Dobro vi meni došli u Beograd. Evo ja prvo vas da ugostim malo u Beogradu. Odlično sam, nadam se da ste se vi lepo proveli u Beogradu ovih dana. Vidim da ste bili tu, da ste radili neke intervjue. Nadam se da... Свежи сме. Da, kao što meni u Skoplju uvek kao da sam kod kuće. Evo, nadam se da ste se vi osjećali kao kod kuće u Beogradu. Еви, особено и со тебе и ова поплана, верувам дека убаво ќе го поминеме, така со убави сеќавања ќе се вратиме во Скопје. Da, vidimo se u Skoplju opet. Сега, она информација која што беше објавена по медиумите, затоа и прво те прашав како си, што се случи на 19 јуни, сега пред неколку дена со збрекајкац? Mislim, ništa nije bilo strano. Znaš kako novinari vole malo da naprave dramu više nego što je potrebno. Ništa, izlazili smo iz ulice, ujutru išli na trening. Nismo pogledali da li neko ide u glavnu ulicu i samo nas je malo žena pukla napred. Odnosno, ma da, sve je okej. Mislim, to se zove kod nas u Beogradu čukanje. Jedno čukanje je bilo, znaš. Си нервозен возач? Ne, ma jo, pa ništa, mislim, ništa stvarno strašno. Nego je to sad komplikacija u Beogradu jer ti moraš da završiš zapisnike, da odeš u osiguranje, da odvezeš auto na popravku, da, mislim, znaš, ovo je ogroman grad, ništa ne može se završiti za 5 minuta, nego ti jedan ceo dan upropastiš na te stvari. To je najveća nervoza. Ovo auto se popravi, važno da su nama sve dlake na glavi na mesto. Прибаво изгледаш, верувам дека ова е дел од твоето уметничко дело, твојата шминка, бидејќи ти си имаш веќе и свој влог, тоа го раскажаш, што се ти правиш и активираш некои социјални теми кои што многу ретко се случува да ги забележиме на ТВ екраните, па ајде малку повеќе околу тоа. Znaš kako mene je moj suprug nagovorio da pokrenem svoj vlog, zato što nam se dešavalo, meni se u stvari dešavalo nekoliko puta da sam gostala u nekim tim ženskim emisijama, talk show emisijama, gde smo tako pokušali da dotaknemo neke teme i recimo da mi se dešavalo da me žene kontaktiraju na telefon, na socijalne mreže, uživo, da mi se zahvaljuju što sam nešto rekla što je njih inspirisalo, da mi se zahvaljuju što sam bila otvorena, da me kritikuju što sam bila otvorena i onda je meni muž rekao, slušaj, na televizijskim emisijama nemaš dovoljno vremena da se baviš takvim stvarima jer televizijske emisije vole skandale, vole te jeftine i banalne stvari, a ti nisi ni jeftina ni banalna, možda bi bilo dobro da počneš da pričaš o nekim stvarima na svom vlogu. I ona je zapravo nagovorila, ja sam bila u fazonu, ko će to da sluša i da gleda. Onda mi je on rekao, vidi, toliko si talentovana za razne neke stvari, šteta bi bilo da to neki obični ljudi, neke obične žene koje te vole, poštuju i prate te, da to ne vide. To je dobro koliko imaš podrška. Da, mnogo je to lepo i onda sam počela sa svojim vlogom gde smo počeli prvo da pričamo neke teme, onda da pokazujem kako ja to kuvam i kako spremam u svojoj kući. I evo i make-up tutoriale. Pokušavamo da snimimo neka putovanja, situacije kad idemo na nastupe, neke tako svakodnevne situacije da prosto ženski deo publike koji je meni dosta posvećen, a i ja njima u suštini, da vidi da je moj život potpuno isti kao i tvoj, kao i bilo koje druge žene koja ima decu, muža, obaveze. Samo se ja sa time nosim na jedan način i pokušavam da objasnim kako možeš da se nosiš sa tima, da ti to ne predstavlja veliki teret. Tako da da. Мислувала за емисија да отвориш оваков тип? Pa znaš šta, opet ti kažem, televizija nije medij gde ja mogu da pričam o takvim stvarima. Televizija traži ipak iritiranje, znaš, traži neku vrstu skandala, neku vrstu... Да ги уништиш тие предрасуди. Pa eto, probat ćemo. Mogla bi da zovem Bokija, možda u Makedoniji da počnem. Pošto iskreno ti kažem, iz Makedonije je došlo mnogo trendova koji ste vi prvi pokrenuli, što da ne? Кој, например? Eto, na primjer, Boki 13 je prvi trend koji je bio iz Makedonije. Makedonici su ga obožavali, a onda je došao ovde pa smo i mi počeli da ga obožavamo. Bar ja, on je moj prijatelj pre svega. Супер. Сега една тема околу оно што беше исто така актуелно по српските медиуми, односно неплаќањето на алиментација од поранешниот супруг. До каде е тој случај? Се пишуваше дека трети пат веќе ќе го тужите, што се случува?
Vidi, ja sam razvedena već 8 godina i 8 godina nisam u braku i to je jedna pravna stvar koju smatram da imam obavezu prema svom detetu da ispunim. Ne treba meni taj novac. To je novac namenjen njoj i njenom izdržavanju i mislim da svaki roditelj je dužan to da izmiruje. A na kraju kraja moj dete ima 12 godina i bira s kim će da se viđa, neće da se viđa, tako da ja poštujem samo njene volje i njeno sve što u životu želi. Tako da to je pravna stvar, ja o tome ne volim da pričam na televiziji, nije ni lepo. Razlova Žilba da vidi своята керка? Ne znam. Meni ne. Добра, ајде се малку за темата музика, дали можеме нешто ново да очекуваме сега во иден план и каде ќе летуваш? Pa izašla je nova pesma, zove se Magnet za samoću, vidim da je onako baš i slušana. Dobijam iz Makedonije puno reakcija, zadovoljna sam jako. Ono što se sada sprema, to je duet mene i mog muža. Pa da, nama je sve u životu zezanje, on prilično dobro peva, odličan je muzičar, a mi imamo taj atelje neki u kome radimo i on je bio u fazonu, ajde da napravimo pesmu zajedno, šta ima veze, zašto da ne, kad mogu mnogi drugi, što ne bismo mogli ti i ja. Tako da imamo jednu tako aktualnu, interesantnu temu, bit će vrlo zanimljivo. Криеш нешто повеќе? Da, tema je, kako bih rekla, tema su socijalne mreže, telefoni, kako muževi i žene jedne drugi varaju preko telefona uglavnom. Aktuelno. Pa to je uvek aktualno, nažalost, u današnje vreme, da. И каде за одмор ќе летувате? Pa mi ćemo dolaziti malo i Makedoniju, jer ja mislim 19. jula nastupam u Prilepu na Beer Festu. Ceca Ražnatović je to veče i ja. I bit će mi veliko zadovoljstvo jer to već drugi put u Prilepu na toj manifestaciji. Prvi put sam bila predno 4 ili 5 godina. Pre 5 godina sam bila prvi put u Prilepu i bilo mi je predivno. Prema tome Prilep vesakam site. I celo Makedoniju u stvari, zato što, baš sam pričala malo pre sa ćerkom, sele smo da jedemo i ja kažem kako ja volim da idem u Makedoniju i da jedem, tamo je najbolja hrana na svetu. Милено нешто? Pinđurće, ajvarće, tikvički, naskara, tapče gravče, meso naskara, sve sa skara. Onda volim sireve, mešane sireve, ovčije i kravlje. Hrana vam je fantastična. Ja da živim u Makedoniji imam lovi 300 kila, srećom, pa... Одлично. Благодарам многу што одвои време за ексклузив и овој краток разговор што одвои да споделиш нешто за себе и за идните планови што ќе се случува и те очекуваме во Скопје, па ако Прилеп, потоа Скопје. Volim vas puno sve, hvala ti puno što ste došli i što smo imali ovaj razgovor. Pozdravi celu ekipu na televiziji, direktora naročito. I vidimo se, volim vas sve, pa vidimo se u Prilepu, to je prva prilika evo sada u narednom periodu. Благодарам многу. Takođe. Srećan put i lepo se brojite u Beogradu. Hvala ti.